орун алсаңыздар, биз бүгүнкү кечеси баштап алсак. Жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берип, жылуу сүйлөп жүргүлө десе керек. А бирок эң алгач андан мурун амандашып алгыла десе керек. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кеченин коноктору ыйык Рамазан айынын берекелүү күнүндө баарыңыздар менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин коноктор, туш келипсиздер. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Жаратканга шүгүр, ыйык Рамазан айында турабыз. Кудай Тааланын берекети жааган айда турабыз. Бирок ошентсе да кыргыз көмгөн адат өлгөндө калат демекчи, 6га чакырылган нерсе саат 7 болот. Кечиккенибизди коюп болуп, мусулман экенибиздин бир далили айтылган жерге дайым кечикебиз. Бизди мусулмандарды ушунусу менен дагы жакшы көрөт. Себеп кечигип жүрө беребиз. Кечиккенди Кудай Таала сүйбөйт. Себеп дегенде аманатка кыянаттык деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирөөгө мынчада жолугабыз деген болсо, ошол убакытка эртерээк барат эди. А биз айтылгандан эртерээк эмес, кечирээк келип атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы коноктор. Сиздер үчүн атайын куш келдиң улуу Рамазан аттуу чакан программабыздын негизги бөлүгүн биз баштап алсак. Конокко сый мамиле кылууда бул ыймандуулуктун белгиси. Биз сиздерди сыйлап чакырдык. Эми бул жерде сиздер сыяктуу алыскы биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстандан келген, Ташкент шаарынан келген Абдул Басир Камилов агамызды Куран окутуп, бүгүнкү кечебизди Куран менен баштап алсак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل دعاءنا منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ya Rabbim Allah, yalnız üzerinin rizalığını ümit edip, okuğan tilaveti Kur'an ayet-i kerimelerimizni, senin rahmetini ümit edip tutkan urazalarımızını, kılgan suhur iftarlarımızını, okuğan taravih namazlarımızını, kıyamul leyl, okuğan kiraat-ı Kur'an hatim şeriflerimizni, üzerinin husn-ı kabulün bilen fazlın ve rahmetin bilen gafu eylep kabul kılıp alsaydın. Hasil bulan ecir ve sevapların evvelen Ali'den mihribanımız, kıyamet gününde şefaatçimiz Nebiyyül Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine, onun ehli beytine, sahabe-i kiram, tabi'in, etba'u tabi'inlarının, muhterem bulan ensar ve muhacirlarının bu günge kadar din-u mübin-u İslam yolunda hizmet kılgan alim ulema ustazlarımızın ruh şeriflerine de hem hayırlığa oturup amin kabul olsun deyip oturgan barça Müslüman kardeşlerimizden dua ümit edip yatkan iki taraflarımızda bulgan cidi baba abi, ata ana, ir ve kız tuğan hireyak kuruşlarımız, ir ve kız tuğanlarımız bizni hayırlığımızdan taşlamağız deyip vasiyetlerin kuşup kaldırgan, istimizde hakları bulgan, isimleri tilge alınmagan, tenleri kabristanda tufrak bulgan, Mağrib'den meşrikeşe iman bilen ütüp, hayır duaga muhtaç bulup, karangı salkın gürlerinde dua kıl kitip yatkan mümin mümine, müslime kardeşlerimizin ruh şeriflerine de ecir ve sevapların nur, azık, nimet, kuvanış, şatlık, cennet rızıkları ittirip, biriştirip, dar kabirlerin kin, karangı gürlerin yaktı kılıp, yatkan urunların tilaveti Kur'an nuru bilen münevver kılsaydın. Allah'ın hem bizlerinin bendeşilik bilen kılgan günah, hata ve kimşeliklerimizni gafu eyleseydin. Üz huzuruna da ak yes, kalb-ü selim, turu iman bilen çın Müslümanlar bulup kaytularımızı nasip eyleseydin. Dehşetli kıyamet gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine, tutkan urazalarımızın şefaatine, hacılarımızın şefaatine, okugan kiraat-ı Kur'an ayetlerimizin şefaatine biiznillahi teala erişirgen nasip eyleseydin. Sirat köpründen geçkende ayaklarımızı taydırmasaydın, izgi amellerimizni mizanda ağır kılsaydın, amel defterlerimizni tarafımızdan birseydin, cennet diyen münevver sarayına kirip, perdesiz üzerinin didar-ı şerifini kürüp, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennet-ül firdevslerde kürşesi bulurgan nasip kılsaydın. Ahir soluşlarımızda, sıngı sözü bistilimizde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip, üst huzuruna sina kıl peygamberimizge ümmet bulup, cün Müslümanlar bulup, kaytularımızı nasip eyleseydin. Bugün Moskva şehrinde şul Türkem iftar meclisin kırgan kardeşlerimizden malların sarf edip, şuşa rızıklarını ezirlegen, malların birgen, yerden itken yigit kızlarımızga, Müslüman kardeşlerimizge Rabbim üzerinin El-Vahhab diyen uluğ isiminden Rahim ve Rahim'in bilen, mağfiretin bilen El-Gafur ve Rahim diyen ismin hürmetine
ılık iki dünyada ecir ve sevapların nasip etseydin. Dilegen izgi maksatlarımızga eriştirip, canlarımızga tınışlık, tenlerimizge selametlik, mallarımızga bereket, balalarımızın küngüllerine ata-ana muhabbeti, dinu mübinu, İslam muhabbeti salıp, kilesi günlerde de şatlıklı hayırlı meclislerde bizni kürüştirseydin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve khşerna yevmel kıyameti ma'al ebrar bi rahmetike ya erhamer rahim.